मैं मुख्यमंत्री इम्पैक्ट टीवी की मनुंग होना मियंग ताबरी पुनः पुआम तराम ऑक्सरी लोलिन लोलिना ngasi अखोइन खन जगदोर टॉपिक asi media amasung RTI habani manipur da RTI mathau kadai phawda ningthi jana tawre amasung RTI gi kana basing asi manipur da leba media sina kadai phawda ningthi jana masi sinna khare amasung parja myam gi leba myam gi amasung lengak sasanda mating oina ba media na kadai phawda sinari karam film dal dali habi ki matang da khoi khana ne na ba akhoi gi ani suba studio da lengsin relipsa anung ta da ai gi extreme right le si Shanghai Express manipuri desing gi editor khogendro khomram ni tamu am Taram Oxley Musum, thanks for joining to Manukutna. Aduka Hector Right Levisna, State Key Chip Information Officer, the ACBB, Ozaibo Bisu, Taram Oxley Luna. Thanks for joining to Manukutna. I was at Ahama concerning see RTIC Manipur, the Kogi, India in 2005, the Kogi implement of Hogos of State, the Katinga Hokre, Kogi 2007 Bahokre, Adokoi Matam Karasu Gap Lay Kogi Masi, full commissioner Hapta, some problem for the Ledu, the Sino Masi. Akogi media human rights activists among social activists myam amakakna 2005 ki right to information act si yamna akogi singthani nga oba landmark act amane na singthani masina akogi lengak sasanda hena transparency accountability among all round development porpangam bagi mathakta akogi citizens se well informed akogi sarkar na tawriba thab khudimak sibu yamna munna yengba leibak chakhotpa da achuba thodang lohon ba yaba dumba import oba khoi ek amane so habiri loine ron ngasi bhogi telba akogi India gi right to information gi itias puari sida yamna singthani ngoi ba esmen kya musul lekre oja matang laksani sa ahmada manipur gi oine de huzi right to information action ta singna masi ek asna aham matam da kogi sem gi matam da magi ningi ba pang gi pandam sing do manipur gi context di madu yobang men lobibra samlamna in thamjabata aragadi ek si akhoi all india gi oina chamana dum chanabani edu manipur da sai takpi bidu 2005 akhoi gi 15th of June da president ki SNP ra kan da ek si chanaba hogi bani chanaba hobu matam sida magi ek ki provision kharadang han chatnai kharadang haibidi kari noida public authority declare to ba state public information officer sing designer to ba aduga sumoto disclosure haidana ngasai gi public authority sing sina mai magi department ki organization du gi maramda prajana hangatraga su phongdok ya ba phongdok phumthok ba adugi information myam phongdok na ba adigi state information commission link khatna ba adigi central information commission link khatna ba aduga ngasai gi mari lena ba rules regulations mayam am semna na bagi kari gi tawna na bagi 120 days matam pikhraga ek si provision loina mak full loina chatna badi 12 of October 2005 tigi hograbani manipur gi oina akhoi gi information commission link khat ki bisi 12 of September 2006 tagi hogi koi gi ai gi predecessor oiba koi RK Angosna ne haran ba chief information commissioner roina 2006 September tang 33 digi koi wasak lawra kan da main tawna hogi bani e ki pandam di manipur oiro india oiro all over the country da chana ba central ek oi bani na pandam di chap mane adubu hojiki hairiba 2005 tigi horagadi hojik si chahi tara decade ama pura chakhrabani decade amagi manung si dai khoina hannong tang yengkhalu taragadi ek si gi magi ek si semak matamda legislative akhoi gi intent legislators na ga sagi akhoi gi right to information ek si semak matamda magi freedom of speech and expression gi makhada fundamental right ki manung da challakan da ngasai right to information je pol ini hajariba koi gi supreme court ki judgment ka amagi makha tar ko oina right to information tholok matam sida magi legislative intensity yam clear ni government ki functioning da transparency accountability good governance por nabagi damakta inform or citizen mayam ama leiba darkar lei adun democracy chat leiba amadadi democracy ki ngasai wahan tokji karam haina lehen ga de hai matam da it is possible only when informer of citizen mayam lairaga in citizen jing jina ngasai gi sarkar gi thabak thoram ge asida loina ma khanga kanda maduda khoi gi debate tawna dana keno tor kanda khoi gi yamna democratic oiba ngasai gi working ama government ki good governance ma poropada mateng oigini habigi intention sida tawgiba adugumba semgiba ekni adu ek si gi pandam sida ngasai gi khoina players sing si ani thokna yengba yai ani thokna yengba yai targa dinga ngasai gi public authority haidana government ki organization mayam am leikre ek sida public authority na tawdo sing na karino adi muk civil society organization ama sunga khoi gi citizen sing nakal ma da leraga moina ngasai gi right to information gi ek ki makha da koina public authority um dagi information hang yai targadi citizen amna hang ba yai haire ana citizen hang ka doiba question ji public authority da han hang dorimni ana ani sigi leinari ba equation je
ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯀ꯭ꯔꯣꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤቭ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯇꯨ ꯑꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯗꯥꯎꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯝ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ RTI ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯪꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ information ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯨꯝꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 120 days ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯂꯣꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 4ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ 17 ꯌꯥꯎꯕ 17ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ 17ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ as much as possible ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤꯂꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯍꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RTI ꯑꯦꯛꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯌꯔ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯋꯥꯟꯁ ꯏꯟ ꯑ ꯏꯌꯔ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯜꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯏꯟ ꯗ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯔꯣꯆꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯨꯛꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯇꯨ ꯑꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ RTI ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯐꯥꯎ ꯌꯥꯝꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯌꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯟꯇꯔꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯂꯣꯖꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯔꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯐꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯋꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯁꯤ RTI ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯋꯤꯗꯤꯟ 3 yearsꯇ 2 million RTI seekers ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗ enactment of the ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ RTI 2005ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯗ ꯆꯍꯤ 5 2 lakh RTI ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯦꯟꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯦꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯦꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛꯅ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ RTIC ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ RTIC ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤलिꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯧꯔꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯗꯨꯗ RTI ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯥꯎ ꯅꯨꯡ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃꯅ RTI ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯕꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯁꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯧ ꯁꯪꯗꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯩ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯗꯤ 120 daysꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯂꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯥꯗ ꯆꯍꯤꯗꯐꯥꯎ ꯁꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯇꯕ ꯃꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ RTI ꯊꯥꯔꯨꯔꯒ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯀꯥꯍꯟꯕꯐꯥꯎ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅ RTIꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯅ RTIꯁꯤ ꯊꯥꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯄꯤ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯧꯅꯔꯛꯇꯅ ꯃꯊꯪ ꯌꯧꯅꯐꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯊꯥꯗ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏꯗꯅ 120 days ꯍꯥꯏꯁꯤ
थादी याम यामे था मरी ने ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯣꯔꯤ 120 daysꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ RTI ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ 30 daysꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ 120 days ꯅꯠꯇꯦ only 30 days Only 30 days, 30 days ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ it is only 48 hours ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ 30 daysꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ SPIOꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯝ ꯔꯤꯐ꯭यूजꯜꯅꯦꯅ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯑꯄꯤꯜ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ RTI ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯄꯤꯜ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯄꯤꯜ ꯋꯥꯔꯤꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯄꯤꯜ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ 30 daysꯗꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ 하비르 30 days 야 ꯍꯣꯏ 30 days 디 한독ꯗꯅ hojikse masi mayam amasu dum ikhang khangnara phung phung wani adegi department sing da tharu basida arwani yam toina tawbasi paisa pige ne he kharakpa madregi khara lu wafam moragana madu gan moi gi ba moina ngamba sakti sisinaraga madu handogana honaba gumba masu masi yam toina thoi ana sigumba maraksida koi media housing juna junction baje kharadi luna thokpa nataba media house ki lai de thak mong chilli mong chaisida madong do illu sing ngamde ba adu ngamde haidana su oi RTI activist mayam jinga tharakpa mayam RTI gi mayam ama lairi ado moisdagi phangba result tu kana hordi koi media housing juna dum pongi aduna media housing juna masi RTI ji chukse sina de oi chapchana house masa na adigi media gi mi na थारगा पाउदु लोगदे हाइबा मक्ति हाइबदु मक्ति खरा अदुम याय अदुगा सुगे सिनदो पोटिन नते तौदो हाइजे सिनबा तनरिबसे आइना थारुरगा मदु पाउ एकतगा ओलै पारि तौनु लेगिबा सोंदा मेडिया हाउस की थबक मता अदुगा मदु इन्नबा नंग ngमदबा हाइदारे अदुम कंडीशन दि लै तसेना आदि होजे हंबिनि बो वांग दुगारदि ओइ मेडिया हाउस की माइकै देगिदि RTI की थबक से थार कना तौबसिबदि क्या कना उदियन हाइताय मसे Tamons making the media house ki media gi mai ke de ta sengna koi do jik live trends encouraging oi de have maxima ta sengmu tamons making thambi ado yes factors me am khakti lembe adu malem gi oina laiba khongjen sidi ta sengna akoi gi media na asobo role lofum toi from the RTI have possible masibu ta sengna thawai palhan ba kanda masi RTI gi da live music government public masung media ga asobo role have ofum si thamjani lona ta sengmu tamon hai gi khara sum da sunati adum sum ba yor mam India gi akoi gi RTI activist kya ama mai thara hatpa akoi adagi mokoi bu threat to khotpa mayam su leita brante singu pressure mayam su le adu kai gi damok tan akoi da masigi leiri film se habi matang se akoi break ki matung da laksage adu masigi mawon akoi break man logjage break ki matung da akoi 200 kai impact tv gi manung hot mi yeng ta dan leibi break ki matung da mayam bo mukana taram oksari ozada mo khatan laksani si hoji tamano su media go report khara dum habi khre ta cinema not encouraging as of now hoji phogi onadi aduga manipur gi obasu akoi gi public authority haitare adagi sigi akoi awar mayam sule adu tasingna mo lai post pot ani khak lai tasingna ma even hantak deputy chief minister hagi bukanda some RTI activists na akoi gi RTI si makoi gi self akoi gi benefit ki damukta nataka lana sinaba yaba mo da threat to yabu gi oina khulai sinare haiba amakak whereas RTI activists singdagi phangbo pawgi matungina makoi gi comment ki matungina tasingna mo sakana akoi tamona habi khibadona tasingna paw se launa bhono kanda threat intimidation mayam khak su leire aduna achumba paw phangdra habi wo phum lai marak sile posida ko jana ngasi bo ori bu film sida natraga hanagi mamang sing dugi thodo wathok sing du yong kanda kari no pot leise kamaina masigi kano se describe to bining masi aigi wakhanda aina phangjaba information sita base tawraga aigi opinion yam sincere opinion mai phongdu uhai taragadi thambiri bo phom ani makse deputy CM na thambi gi bo phom ade koi ozana thambi gi ba wafam RTI activists the harass the public authority na ade amorom da mu RTI activists na traga RTI petitioners na public authority bu harass tawre heba ani makse both sides ki allegations loin la ye dum ani mak loin la ye adu to a great extent hariba nakalani maki keno se dum achumba dum khara khara yawbra haina ai gi mo se dum ai dum leije da sengna RTI haibasi thariba information jina phanga matamda RTI thariba citizen jina natraga anybody ma masagi karigumba information duna sinar kanda mangonda khudong jaba kanaba khara phangna ba natraga maduga information du sinar kanda laibaki oina social society oina kana ga do information khara madu ma information du demand or kanda da ngasai gi koi gi transparency accountability se porak da mating oi gi daru ne ba ada yamna
कहीं कांदा पब्लिक अथॉरिटी तो हेरेस तौरगे हाइदना विथ सम मेलाफाइड इंटेंशन मंगल लोइना पुब थांब ngमोइदो इन्फॉर्मेशन हे हंगबगुंबा मदुसु यावदब नति मदुम मतमसिदा पब्लिक अथॉरिटी का कामबुजना आरटीआई पिटिशनर जिंजना खोइबु याम हेरेस तौरे हाइबा अदुगी वाकसु दुम लागतब नति नाकाम रोम ngai थंबिग्रिबा आरटीआई थारुबदगी वार्निंग पिरे अदगी सुमाइन तौना ngai नेगोशिएशन तौननब तौरे खोले हाइबसिसु असिदा ngai असुम खरसु दुम यावदब नति तौबददी मसी पुनमकसे आइगी मोता आई थमजौ हाइ तारगदी दिस आर नथिंग बट मिसयूज ऑफ द आरटीआई एक्ट नेबो पब्लिक अथॉरिटी ना कइबा मागे इन्फॉर्मेशन जे पीदनब होनराबा आरटीआई एक्टिविस्ट नत्रगा आरटीआई थारिबा पिटिशनर टू द ngai मागी नेगोशिएशन तौसी नत्रगा ngai एनी काइंड ऑफ हेरेसमेंट तौ तागदी देयर इज समथिंग बिहाइंड द स्क्रीन मदुमदी यामना इदी कॉमन सेंस ना सुम फार बयार पोनेबा करिगिनो मान सी इन्फॉर्मेशन पिनिंग से आइबो फमा गो दुम ऑटोमेटिकली दुम खन बयार पोट अमनेबको मसिम लेरे अदिगी ngai ना हाइजरिबा ngai एक सिबु मिसयूज तौदना कनामो हेरेसमेंट तौरगे आई नुंगाइनदबो सारमदा मागी कनोसिमा आचित कोम लेबा मागी इन्फॉर्मेशन खरसि लौरगा आई इन्फॉर्मेशन सिना मंगोंदा ngai मागु हेरेसमेंट तौननब नत्रग मंगोंदा पनिशमेंट पिननब तौरगे हाइबा अदुम यावदबसु नतेबा अदु इन द होल प्रोसेस असुगुंबा यामना करि हाइनी बेस्टेड इंटरेस्ट लेबा अदिगी कइम कांदा यामना पिटी ओइबा मैटर दको एप्लीकेशन से पंपी द पिशन बा भिक्सेस सोइबा अदगी फ्रिवुलस ओइबा याम इनसिग्निफिकेंट ओइबा पोर्ट ओइबा अदगी कनाउमम दंगा सागी यामना करेहाइनी अखोइगी हेरेसमेंट अदगी अखोइगी करेहाइनी पुनिंग द वाखन द नुंगाइतबा केनो तो हुनबा अदुम याबा इन्फॉर्मेशन गा सोदुम सिक तौदबसु यावदब नतेबा सुंबा मयाम सिंगसिना कमाइन तौगेदा ngasai ju takpikre अखोइ मणिपुर इन्फॉर्मेशन कमीशन द सो हौजी अखोइ मपुंग फाना अखोइ स्ट्रेंथ फजन लेत्रि असुम मयाम से एप्लीकेशन सिना मसिंग सुम याम सुम पैदना सुम बैकलॉग से सुम लेरक तारगदी यामना जिनाइन ओबे इन्फॉर्मेशन लाइबाकी होइना मसागी होइना सोसाइटी होइना कानगदोबे इन्फॉर्मेशन डिमांड दरपा अदुगुम एप्लीकेशन मयाम सिंग जिमदी ngasai मयाम मरक दा नैबदु दा ngasai दुम फुमगा दुम लोतना दुम याव लैखरने अजादुगी मतंग दा खोगी तसिनम करी चैनल से शो तो करी तौगदबनो मसी तसिनम आरटीआई से फुली खोय याम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट तौगदी कै गिनोबगी मतंग दु करी तौगदी फगने गी मतंग दु लासके मसी मवोइना हजिबोदा सोफा मणिपुर दा आरटीआई एक्ट से हेक्सना बहरपदी ngasi बावदा तसिनम एस पार्ट एक्ट तुगी मतुंगनदी अखोगी क्लीन करप्टलेस गवर्नमेंट अमसु ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है ngasi bawda RTI Act se Manipur implement tropatagi taseno pamibo maski pandam si kadai bawda phangba yawre tasena Manipur sarkar gi loisang ma natraga kanagomba ama dosin pawna lan misuse to port ma sum thopagi history se case ngasi bawda kayam revjano encouraging oidab masi yam senghaida many of the RTI applications ko recruitment togibugumba DPC togibugumba maduda aranbam togre adigi asoibam togre adagi hapoidogba mi hapkhre natraga rules na RR na touch togdaba natraga my qualification sudaba natraga sahi hengiba mi hapkhre khokre haimni chuma mayamam yaur iko masi puna makse RTI gi through the moina information se phang matungda madugi potuna moina ngasai gi karigumba court ni khangde kai ni sisinaragadi sam chumthokna bige lambi mati dum pidaba nati ai example loina ai gi telaba matamaina chief information commissioner na join tawrubdagi ai gi experience amtang haijage MP local area development fund makhada kanagumba rural area da lebani pamana ngasai gi particular work ama tawi ni sum adu maina ma yawe di sum targa mana thabak tu di mafam du man lebani ni udi udaba ama RTI thare ultimately commission yaure information ji phangdre ko train sum tawdigi commission yaur matam sida RTI da hairi si right to information da hairi si information karino phajana define tawre right to information si da hairi si ngasai gi document to the PU have na tieba thabak tu yeng na bagi posu yauri eba aduna ding sai gi field da chalaga thabak tu yeng min na roina aino order tai madigi order na du kyam mang ni pa si da kyam kana ki ke haibda ngasai gi leiram da po se field da ngasai gi chalaga yengu hairu matam si dei di leiram da po si aina sum tabada feedback oina sum lakpada thabak si hanai mafam da particular akoi gi ek sari ba mafam si da sanction tawraga thabak sidi karimba reason khradagi thaidna puraga why ai bam phom da tokthuraba field inspection jan matam da noi x da sanction order thokpani x da tawphum thokpani tawdre haibadagi why da chakhraba thabak tu x sida anopa sanction na manga sagi in the name of why da ubuni khangde karini khangde tawrkanda x sida chunga sagi magi leibam thokpa posi amu ko na mu ma adum modu semgal I haiba my scheme jigi tawum dobo je adun di RTI thabadagi ma madugi benefit di phangedana
असुम्बसी यावदब नते अदुम यावी अदुबु यामना लेवल अमा यौनिबो सांगदि यौद्रे लेवल अमा यौबुदि यौद्रि अदुगा एक्शन हाइसिंग असागी करिगुम्बा ऑफिसर अमना माने नोटसिते इबा मतमदा नत्रग माने चिठी में इबा मतमदा नत्रग माने एनी डिसीजन नत्रग ओपिनियन अमा इबा मतमदा कनो तोबो मतमदा नोम नत्र नोमदि आइना ngasi इबा नोटसिट से नत्रग आइना ngasi सोइ तौरिबा चे से this will be subjected to reach the public domain or to a citizen through RTI application lakani haiba wakhan ji mana khallaga adu da man kaino si I targadi to a great extent ngasai gi mana aran barom puning ba khotning ba si mas yam drab da mangar tarar di khallakani ba khallaga handabagi sang lakani aduna maduni ngasai gi RTI ek na ngasai gi akoi gi good governance adigi transparency accountability adigi mu lan ba tawkibudo information du फंग्रब मतुंगदा मदुना नसागी कनागुंबा कैनोमदा प्रॉपर कैनोदा मीडिया के थ्रू द फोंगदोक्तना खोतोक्तन तौतारगदी यस मरालेरम तारगदी मदुगी तौबम थोपा अदु तौरगदी नसागी ए तुंगददी ए सुंब मी म सुमायना सुंब पनिशमेंट फंगी नत्रग सुंब मागी तौरम एक्शन दो मदु कथटखी खोतची हाइब लैतारगदी इन द नियर फ्यूचर दति नसागी मैम अकीब मा लान लैरगदी अदुना एक तुना पीरिबा पांदम मदुनी अदुगी स्पिरिट यो जानि मेक सिंग सु थंबि तमोस द मतंग लाक्सनिंग सी अखोगी 1998 ता दिल्ली अखोगी जल कैनो हाय तारे को बोर्ड सी तसिन म वर्ल्ड बैंक का इंडिया गवर्नमेंट का तानरगा मसी मल्टीनेशनल कंपनीज द पिथोकना ब होनो कांदा करिबा अखोगी सीएसओ नत्रगा एनजीओ खना कोबद थिकला पंगादा यामना किबे मसक ओरबा करिबा पोट खक फंगपा हाबदि मसिदा अखोगी थंगनबा इसिंगी अखोइना हाना सामना लिटर मदि खंगदे बातिन मदि खंगदे अखोगी हाना फंगम पैसा दुगी 6 टाइम ममन हेंगलकपा अदुगा पाइप से तिंगु मतमदा मीदुना मसा मसाना भलंतरीली ओइना लमदु पुथोको मोइना सेन पुथोगदी इसिंग जे पीगने हाइबा मसिबो मयाम खक अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ओमदगी मसि एक्सपोज तौकिबदगी मदु इंडिया गवर्नमेंट तौबंगम खिदरे अदुगा गार्जियन पाउक्सेनासु अखोगी कनोदा इंग्लैंड ना सेकेंड वर्ल्ड वार लोइरबा मतुंगदा सही अनि खक जर्मनी मक्तदा अखोगी जेल अमखक थमगदा अखोगी कैनोसी नाजिस मैम से ओट नहीं मैम से गार्जियन अखोगी पाउस फोंदोखि मतमदगी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक के मखादा तौखिबदगी यामना साउना अहोंग क्याम पोके दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग मसा खरतन इन पिजनिंग पोसे अद तम लाक्सनिंग पोते हजिक अखोगी ओजान सु मेक सिंग थंबिखरे सुमाइना सुम एग्जांपल खरा यामना अखोगी इनकरेजिंग ऑफ एग्जांपल ने याम साउबदी फंगदरी हजि पाउगिदी अदु मणिपुर अखोगी आकाश बिल कायना तौनबा अदगी थबकसी लौथोखगा थबकसी तौदबिदा अखोगी पैसा लौथोकपा अदगी पोट पीदबदा सप्लाई तोबा मयाम खक लेबा अदगी हौजिक थेंगरेबा अखोगी डिपार्टमेंट क्या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीदबा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मयाम खक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा ngамदबदी ककपा याबी फिल्म लेजे तसिनंगति मसि चुमना तौद्रे हाबगी फिल्म अदुनदी सिगी मतंगदा अखोगी मीडियाना लौबा रोल से अखोगी प्रोएक्टिव ओइना लौबगी मतमदु ओइराबो ओइद्रबा नाखै लोमद्रगस मीडियाना लौबा मतमदी याम ओइरे तौरिसे मीडिया नत्रसु जिगी कोई सिटीजन मयामसिना आरटीआई मयाम अमा थारियबो तसेंगना मसी लोइनबो पुदि नते कोइना हाइजरिसे पुचेल सेंगा थाबोरदि आरटीआई थागा नो जि तौरिसे अदुम अखोई मीडिया हाउस लेबनि खं खंगबानि कनागुम आरटीआई मा थारे क्वेश्चन दु चुमगेरा लानगेरा मराल सिरगा खंजल्ले खबर फोंगोना हायराने अदुदि अखोइदा खबर फोंगबगी मदु फोंबदु ngamदेबा चुमनगी क्वेश्चन हंगागा मदु असुम सादन मी अमदुदि ऑफिसर अमा हायरो इंजीनियर अमा हायरो मदुदि मराल सिजलगा मा अदु तोबी चुमब्रा गायना हंगागा सोमदा फोंगिलबदि मीदो होय अदम संगा हापे फिल्म ले कैदा असेंगमजु खंगदबदो अदुगुंबसु लय अदुगा तसेंगना मीडिया मंगा होय थाबदु वाले दु साइज हाइजगरे को मीडिया मंगा मसि सिनबदि अदु मीडिया नतबा लैरिबा मी मयाम जे थारिबि तसेंगना पुचेल सेंगना आरटीआई थारबा थारबदि असेबो पाउदु खंगा कादा कोई मीडिया दा हजिसु अदुम मसि फोंदबदि अदुम फोंबदम यावरि को जकी अजाना ताकपिगिबा साइ रिक्रूटमेंट की मतंग दो रिक्रूटमेंट की जो आई एक्शन लखटकिबा अदुम आई जो थेंगजे रिक्रूटमेंट की मतंग दा आरटीआई के थ्रू दगी मयाम दा लाख फोंदना दमाय तोरगा असाई सिटीजन दमना तौगुन खोतना माना फजब असेंब थबक फजब थबक और वोइदी माना थाबा आरटीआई की दो मदई फंगप डॉक्यूमेंट जिंग दो प्रेस ता पिरगा मीडिया ना दम फोंबदा अकाइबा करिमता लेतबा पोन हक्तनेबा अदुबु असाई हाइजै दु लोनमक्ति नते खरनी मी खरदी हाइ आरटीआई थाबा होबन मितुदगी मागी कॉपी दु पिरगा खबर फोंगना हाइजलानी अदुदि मागी इंटेंशन दु क्लियर होइद्रे तसेंगना मादु असुमदु खंगगा मदु मयाम काननबा थबक तौगे नत्रगा मदु कनाबम ऑफिसर खंगदे मदु आराम तोरमदि खबर द फोंदोगा मीडिया जदा तोरगा ऑफिसर दुगी मथक एक्शन लौना बायना माना खलम और बोइदि मदु हे मतम चाना ngairaga dum तोरगा थबक तोरक यायबा अदुगुमसु तौदबा हाइदारे करी हाइदारे ने अदगी खरा मनसु साय ओजानसु हाय आइनासु हाइजगिदुनि आरटीआई थाबसिदा
ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ RTI ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯥ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ RTI ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯟꯅꯔꯝꯃꯒ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ RTIꯁꯨ ꯊꯥꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯖꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯕꯠ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯅꯟ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡꯈꯪ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯨꯕ ꯐꯤꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯅꯥ ꯁꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯩ RTI ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯐꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯍꯜꯂꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯪꯍꯪꯗ ꯍꯪꯖꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯕꯔꯗ ꯄꯪꯐꯣꯡꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯪꯉꯦ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ RTIꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯐꯪꯉꯕ ꯑꯗꯒꯤ RTI ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯐꯟꯁꯦ ꯕꯣꯠ MPM ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯐꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯨ ꯇꯥꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ RTIꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇ ꯃꯥꯒꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ governance, good governance, corruption-free government, transparency, accountability, people's power, development haise phangdanaba aikogi RTI exi hojik manipur da leiriba aikogi hojik ori films dagi kari tawba prajana kari tawba amse kari tawgadi yam effectively koina pamiyo pandam do phangba ngamane lobi masida ai media ga sumari lene khitang haijage RTI gi application amagi matungda phangakpa information sina asoiba government ki natraga public authority gi natraga particular officer gi asoiba kai yauramaga dai madu khabar da phongdoktna khotoktna madugi matungda kanagum kharada asoiba tawdana bagi lesson amoina tamnana ba ko masigi su yam chawo role lum lai masigi mangoina na aina thamning badi media gi help sil lawraga media na RTI karino RTI karmain thani RTI da tawgado process si karino kamain tawgado no haibasi many of the citizen hoji khangri be aware oidriebo akhoi gi manipur information commission gi so akhoi limitation adum lai jai akhoi gi main power lai jada ba fan gi kari gi public authority sing da su section gi matung ina section akhoi gi 20 ga 6 to mane regular interval da ngasai gi magi department tu gi mari leina ba officer sing train tawadu tawada tawadagi ngasai gi publication tawdna khotna citizens su khangalu kholu haiba mayam lai masi amta tawna di aduna aina media da nasai gi khitang thamjaning wa phum amadi paw du phangaba matung du phong badu gi nataba public ta sunga sai gi ek sina piriba provision si kari no citizen amana tawba ya basi kari no RTI application karmain thani karam line thaba yai adi manabi sarkar gi functioning sida many of the activities ko akhoi gi beneficiary khanbi gi wa phum moiro natraga karigumba ngasai gi selection process amo boiro natraga public distribution system ko cheng chini yeliba kholiba mayam sigi asum basina magi life da magi day to day kano da edi maduna ngasai gi yam significant hoiba kano ma chai theng ama natraga maduna kana ba phangbani khangde mangonda magi life da natraga magi kano da day to day kano sida impact ama PBA ba dum ba kai mai khoi mari boda khoi APL BPL pai ba sing si khoi BPL na tabana khoi BPL pai ram ba adai all is tabna all is pencil lo mayam thoi masi RTI gi kano da masi sumba mayam sina ko sumba mayam se sumthokna ba adagi maduda lan ba tawram ba kholam ba matang sida any citizen amna maram di aina phangadu bo potu alan ba mi na lo hragadi ai gi right to mi amaduna snatch tawhrabne ba ai di government ki magi kano di limited on la amba yai resource to di adu resource to limited oidu
फंगम थोप मी अमना फंगहौद्रगा अतोपमना फंगिबा हाइसे आइगे राइट मांग्रबनेबा अदुना असुम पोसिदा माना आरटीआई एप्लीकेशन थारकांदा इन्फॉर्मेशन जे खंगदोप याय हाइबना चिंगबा पब्लिक ते अवेयरनेस याम थिन वाली अदुना असुम पब्लिक की अवेयरनेस पुखटना बोहनबदा मीडिया के थ्रू दगी मसी मयाम थमनिंगे आइंगोंदा हौजी जी ईमेल दे हेगला ई टेलीफोन अदुम तौरे चमना आरटीआई सुम कैनोगी मरमदा आरटीआई थागे करमाइन थागदगी गाइना याम सिंसियर ओइना हंगक माले अदुम ईमेल दम लाई टेलीफोन अदुम तौरे अदुना सुमबा अवेयरनेस है पब्लिक तसु तौद्रिबसी अखोगी तसेंबदी गवर्नमेंट की मेशिनरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी मैमनसु तौफम थोपनी अवेयरनेस नॉट ओनली फॉर द पब्लिक अथॉरिटी की मागी SPIO सिंग अदगी APIO लेरिबा मैम सिंग सिगी नतना पब्लिक की सु सिटीजन की सु मसी अवेयर होइननबा मसीगी प्रोग्राम सिदि पाइफम दि थोकुनेबा अदुबु मसी इन द नियर फ्यूचर अदुम पाइननबसु आइगी साइटगी आई प्रपोज तौबु खोपा आई तौदी दुम याम तौनिंगी क्राइबौ सक्सेस होइगदिगे दिदि येंबा तारे अदुगा मरक्सिदा मीडिया की मतेंग खितंग लौरगा मयामदा RTI से असुंबा यामना कानरबु खुलाय अमनी सिटीजन दे एम्पावर तौरबनी अदुना मसी प्रजासिंगदसु अदगी पब्लिक अथॉरिटी दसु मीडिया के थ्रू दा सु मोटो डिस्क्लोजर तौफम थोबो तौद्रिसे मसी एकतेदी तसेंगना पेनल क्लोज मु यावदि लाइबु थीरिम नमु तौदबसिगी पेनल क्लोज यावदबनिना दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम अन असुगुंबसी तौफम थोप एकना पीरिबा कैनो इन द ट्रू स्पिरिट दा सु मोटो डिस्क्लोजर का हे मतम जान तौबिबा रेगुलरली ngसागी अपडेट हेक तौबिबा अजुम तौ तारगदी ngसागी कानाबदु मपुंग फागदोइनेबा अन मसी मपुंग फाना होनदा पब्लिक अथॉरिटी दा अपील तौबो बोइरो सिटीजन सिंग ngसागी अवेयरनेस होइननबा ngसागी करा हाइनी लंबी दु खरा ताकननबगी वाफम बोइरो मीडिया के थ्रू दा मसी खितंग तौरगदी नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन खर फंगब मतुंग दा इन्फॉर्मेशन फंगबे इन्फॉर्मेशन दुना मीडिया के थ्रू दा फोंगदोगा लेबाकी करिगी काननबा फबा म पुरकनबो हाइबदुगी मथक्ता अवेयरनेस की साइड से तसु खितंग आई एम्फेसिस पीबा ngमगदी हेना मपुंग फानी न खनजे अखोई ओजा जाबे वॉलंटरी डिस्क्लोजर मसी लेना मसी वॉलंटरी RTI एक्शन चनरकबा मदुगी ममांगदा अखोई तोंगान डिपार्टमेंट लेसिंगसी मोइना पैकेट प्रोग्राम सिंगसी अखोई DIPI थ्रू दे हेक थादोकपा अमा मतम अमा लेरमी हौजिक सी कमाई तौगिनो खंदे फना कुइरे मदुगी थाबक सि सुतौ तौदरे अदुना DIPI ना अदुमाइन तरमबो टू अबनिना वॉलंटरी डिस्क्लोजर गाइसे मसी मसाना दुम मतोब लेजरब पोनेबा अदुम अखोई हाय एनी प्रोग्राम अमा तौदना सुमनगी प्रोग्राम अमा सतपदा DIPI दगी बैकग्राउंड मयाम अदगी प्रोजेक्ट अमा पैकेट प्रोजेक्ट की संग पैसा कमाई पैकेली गाइ तौरगा पीना खोदा तौरमने मदु नत्रसु मिनिस्टर अदगी डायरेक्टर गासी कौदना अखोई DIPI ना कौरगा मीडिया इंटरेक्शन तहंदना मोय पैकेट लेबर प्रोग्राम प्रोजेक्ट कई नो कई गाइ तौरमने सुतौसु तौगिद्रे अदुना मदुसु तौगिद्रे अदगी वॉलंटरी डिस्क्लोजर हाइजिसु तौद्रबनिना अखोई RTI की मसिंगदी साउंग खोनिंग मीसु दम पंगथा थारकपा अदुना पगेन हेगलपा तौरे अदुना मसी सुमाइना ऑफिसर सिंगसिना थमुई मसी सेंगना थबक तौरदी वॉलंटरी डिस्क्लोजर सिसु पगदौ तौरकद्रायना खले अदुगा हाना की सदनमिबा वॉलंटरी डिस्क्लोजर मसी RTI की मसी लेरिबसि नत्रसु हाना लेजरंबा सदनरंबा कोई मीडिया सिंगसिदा गवर्नमेंट पैखप थबक सिंगसि फजना खंगनबा खोलनबा तौबदु तौरबोइदी आइडिया साइगी RTI की दुजो साइ कोई ओजान ताकपे याम हंदरकनी दोदे पुरा हंदगी दो माले तसेंग तसेंग दुम तौबिरबोइदी नमंगाजे कोन ngasi khanana ni jabisa maru oina live posi akogi inform citizen अखोई RTI की मतंग द खंग अवेयरनेस की लेवल से हम नेमबन मरम गंदना अखोगी प्रजा म्यामना मसी कानब लौबा अमसुंग तसेंग लेंगाक सासंदा अफबा क्लीन ओइबा गुड गवर्नेंस हम पुरक नब होन कांदा प्रजा म्याम सिंगने अवेयरनेस की लेवल से वालम बनम ओइदना RTI सी मसी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से मणिपुर तसेंग मसी ममी ताबा ngamdri aduna mas media na sobo role lobiduna प्रजा सिंग सिबु वेल इन्फॉर्म तोदना अवेयर पीबगी मथौ तारे हबा वफम अमा लोने वॉलंटरी डिस्क्लोजर अखोगी पब्लिक अथॉरिटी नत्रगा डिपार्टमेंट के अथॉरिटी नत्रगा दोस इन पावर सिंगसिना मखोइसु याम थमोइ सिंगना मसी तौबा मसीगी मथक्ता जाउगी हुजिकी कमीशन जिजु तसिना व्हाट मेन पावर सिंगसि मतिक साना मेन पावर सिंगसे हापतना मथौ ना लेबा अखोगी पांगन थोकबा अखोगी कमीशन अमो ओइरगदी हाइबा मणिपुर RTI एक्शन निंगथिजना इंप्लीमेंट तौदना तसिना मक्सिगी वान तो मसिगी पानमदो सुसोइ सोइदना फंगबं ngमगन हाबा वफमसे थमजरगा ngसिगी दमतो दिमनु होनगे थरमसि मतंग सदे लुसिनबगी तंजा लौजरी लोइना ngसिगी खननैनबा असे सर याबिरिबा अखोगी संगा एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन की एडिटर खोगेंद्र खोमदाम तमोबु समखन थागतब फोंदोक्सरे दुगा खो जातेस बोबी मणिपुर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ना खो चिफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बुसो अमुखन थागतब फोंदोक्सरे लोने मियेंग ताबिबो पुनम तगरी कादिनबु याथनिसरि।